Den Daniel Hochsmanns als Sis-Chef vum Segedis fir Biessen. De wie bei Pomschien ass ihm quasi an d'Wéi geluecht ginn. Als klenge Bouf huet hi sei Pap bei Pomschie begleet, huet hei an doemol gehollef an ass eso vum Pomschies Virus infizeiert ginn. 1989 ass hien zu Biessen an d'Juren Pomschie gang. Kurz du no bei Dir Wussen an huet och all Grundformatiounen durchlaf. 1994 huet hin d'Leedung vun de Jurenpomschien iwwerholl an ass och an de Komitee agetruden. Also ass sei wie weitergangen, bis hien 2018 CIS-Chef vum Segedis ernannt gouf. Sis-Chef oder Chef vun enger Kaser bedeit, Ersatzleden, Übungen organiséieren, Formatioune koordinéieren, als Jurenpomschie förderen, no Material an dem Gebäi kucken. Für dat alles Präders van den Ersatz zufällt, mir eng Permanenz löscht, gut Leiit sech fir bestimmten Deeg erschreiwen. Wann do de Piepsat geht, mussssen déigenech a kurzer Zeit am Bau sinn. Bestimmte Kleder ginu geduen, mir klammen an de Wohn, an den AW gëtt schon Taktik evaluecht, a weiter Infoen ginn ageholl. Die Ersätze ganz vielfältig, heinst du ganz tragisch, gimmer op schwéier Akzidenter geruf. Die Ersätze beschränke sech net just op Biessen. Am Joar 2024 waren wir a 34 Äner Ortschaften am Land aktiv. Nom Ersatz kënnt alles nees op seg Platz. Mir halen da no noch eng Bespriechung auf, ob alles optimal verlauf ass. Teamgeest an der Equipe ass ganz wichtig. An der lokaler Sektion gi vielfältig Formatiounen ugeboden. No 3 Joer kann e vu sech behaupten, e gut ausgebildete Pomschie ze sinn. Natierlech muss bereet sinn, eng Party Freizeit dodran ze investieren. Ma dat gët kompenséiert duch Dankbarkeet, die d'Leit dee gehollef ginnners Dir entgéint bringen. Fir sie as innen held. Dem Daniel Hochsmanns fällt awer op, dat et immer méi schwéier gëtt Leiit ze motivéieren. Besonnech opgefall ass dat an der Zeit no Corona. Wie wichtig et awer ass, dat et Daylight gëtt van Hëllef gebraucht gëtt, mir Di wahrscheinlich wann et deselver betrifft. Dofir kommt bei eus kucken, Dir gitt gebraucht. Biessen. Ein Gemeng, die verbindt.